nta muntu tandirimbo tunyuraho ni muzu uyu mwana aravuze ngo warashira kuri telefone muzane telefone Nange ndashaka 2,000 muze nubwo ari umwana wawe uzana shira ikindi hano shira ibindi 2 hano nta kindi gihumbi ufite kizana Batangaye matakayo mwihute hano mwihute muzehe yavuze yashizeho kimwe ndanga ashiraho 2 nta muntu tandirimbo tunyuraho ni muzu uyu mwana aravuze ngo warashira kuri telefone muzane telefone Nange ndashaka 2,000 muze nubwo ari umwana wawe uzana shira ikindi hano shira ibindi 2 hano nta kindi gihumbi ufite kizana Batangaye matakayo mwihute hano mwihute muzehe yavuze yashizeho kimwe ndanga ashiraho 2 muze ko mamureba njewe haleluya mwihute nta muntu tandirimbo tunyuraho ni muzu uyu mwana aravuze ngo warashira kuri telefone muzane telefone Nange ndashaka 2,000 muze nubwo ari umwana wawe uzana shira ikindi hano shira ibindi 2 hano nta kindi gihumbi ufite kizana mwihute hano mwihute muzehe yavuze yashizeho kimwe ndanga ashiraho 2 1000 mureke mbabwire impamvu imwe nezerewe sizi ko mamuntu bamureke urusaku mukagira imana gituma mamusakuza njewe iyo ndi mu murimo w'Imana sinza nseka umuranumva neza iyo ndi murimo w'Imana sinza nseka habe n'umunsi n'umwe ntabwo ibintu by'Imana bizamwo guseka umuranumva neza usanga umuntu karaseka mu ikanisa ariko ngorerana kubereke sinza ndeba telefone sinza nseka sinza nsakuza umuranumva gituma muzamusakuza mukongorerana mu ikanisa njewe naje gukora imirimo y'Imana mureke ndikore nimara nitahira muranumva njewe mfite aho byangejeje njewe mfite ico ndico njewe mfite ico byanyubatse mu muryango njewe mfite ico byanyubatse ku bana banje njewe mfite aho nzanyura njewe mfite ico bizabindindaho timukaza museka iyo umuntu akora haleluya namwe muze mubikore ariko mureke gusakuza ntabwo mbazi ariko mbivuze kubera ifuye y'Imana kandi muranduta kandi ndabubaha ariko muzamwubaha haleluya mbabwira ikintu cyiza kibaho cyambere ni ugukorera Imana kumuranumva ikindi kibaho cyambere ni ugukiranduka mu itorero ikindi ni ukubicuricuka kivuga nkurico kumuranumva njewe ico ndico narakibaye kandi ico ndico nicinza nkora kandi ico ntari cyo naje hano nabanje gusenga nabanje kumenya aho ngiye haleluya onkre winana ibintu byose byo mwisi muza ngwino wewe ngwino niwe waje ndamureka ndangize ni mbara yo kushura Zashi
bara nkore yemwe mbabwire gute nari ifaranga amadolari gusa ibihumbi hano ibindi hano ngo ndangize nukuri ko Imana sindasaba idolari ibihumbi 3 kuva mbayo kandi nureba kuri telefone yanje kindareba ba miliyoneri gusa kuri telefone niba bandeba nijoro mu gicuku iyo mzutse nabuza ndeba kumurumva neza kandi ukumbabwije ukuri gukiranuka kw'Imana niyo ngiye kuri telefone yanjiriye iri inza ndeba abagabo batunze ifaranga gusa kareba bari baraza miliyari nani kavuga mutima imanje zimpezi nuko mbayeho kumurumva kandi izi zimpanyine izabuzuka mu gitondo nakubita kakope keri dolari zikaba zirashitse kubera iki nizo nagumye kureba icuzo ureba nico uzohabwa haleluya nimbuzo ubuzukira uwareba abandi bano bari mu gutuka nabo muri Kenya najo ni uzohurira nuzuka ukareba abandi baza bagira nibuzohora abandi ta muntu kireba numwe cyabindi uzo kureba abantu abandi biri kubera ngo abiwacu bazagira nabi sinza mbareba kumurumva ariko jeje ntangara umuntu yoreba umuntu washize ubwenge je biza bintangaza umuntu yoreba umuntu washize agaciro umuntu yoreba umuntu utagira umutima nimbuzo uzuka nje mu gitondo kandi ndabarahira inzama namamzuka kama ndeba hantu ruto yagiye kandi ndamuzi kumurumva zamureba gusa ruto hantu yagiye hose nzambabona kuko numugabo w'isuku hafite ubushake bwawe bumbemo haleluya ico gezagera guca Imana ishaka hari abahanjanye Imana ibaye mu gishabzo nayo ba promotion kazagera hari ya nanje ariko none mwahanjanye ni murangiza mu mpezi bitabo zaje nicare hari oya si wanje oya ni murekega ndavuze uko wanje je simbikunda ikindi ngiye kubabwira ngo turangize turaja turataramye twataramye yamanyere kwa rugikubita kandi anyere ku ikintu canje dufite nje nawe turagisengera kugeza kirangiye jewe no kugenda ndamandeka si faranga zanje ariwo zisaba nizanje naho ndaranije uzuhijura ariko ico nkubwiye jewe nawe turasengera cya kibazo kugeza tukirangiye murumva neza jewe singira kantu ko kuzana gutya jewe na kadida nawe turaja mu butayu nta wundi muntu tujana niturangiza turahangana na satani kugeza kabazo tukaruduye haleluya kugira ngo mbone kuri ndege mfite amahoro amen wo kumva ngo ufite igisasi imbere ukagenda ugomba kubanza kugikemura yeme mbabwira ikintu gangiye kusozerezaho uyu mupasteri wanyu numva kantu kanje ndamubwira ati je sindarimuzi ndamubwira ati wowe ufite ikintu kimwe uzoza usengera bavuga abantu gusengera abanyamasengesho ndiyo kuti Imana ibwiye naje irambwiye ngo uzosengera abantu we tukazana 3 na 4 na 5 na 6 tukano kabiwanyu woza usengera abantu gusa ngo barangiza ngo ndegara umuntu yamambwira ngo uzusengera abantu nari mbizi uko nukuri kw'Imana namubonye no kandi namubonye nijoro none ari undi muntu wamumbwiye kugira ngo mvuge gutyo nari umuntu wamumbwiye nguyu ari wakumbwiye nguyu nawe turi kumwe ni mwene data tiyigeza ambwira impako ariko ibyo umutima wanjemwe wavuze nibyo haleluya ndabashimiye kuva none nirubuye ahantu none mbabwira impamvu mureke mbabwira amakuru yanje nihute uyu mugabo aranzi jewe imbarara mpagira ikanisa narashitse abinshuti yanje ariko ndamubwira ngo siniruburi wawe impamvu ntiruburi wawe iyo ngeze mu gihugu ngira ikanisa ngo mare nirubuye ku mugabo witwa pasteur gwa Kabuba sinza mpasta ngicacumi inza ndanga icacumi cyose uko kingana muri iyo ngeze Uganda muze siwozo utanga icacumi canje aza cohereza cyane sinza mbesha nje nguyu ari hano ndaje kumubeshera aza tanga icacumi canje Uganda muri iryo kanisa nirubuyemo iyo ndi muri Kongo mfite kanisa niyo nda muri Mitonde nyine mu Rwanda n'iryo kanisa cyane nawe nza nkora ariko ngiye kubabwira amakuru iyo ngeze mu gihugu fata iby'igihugu nkabiheza abanyiri igihugu amen muzi gituma abantu batazamenya umugisha uzuva nuko mutazi gukurikirana umugisha kuzugenda iyo ugeze mu gihugu uzutanga mu gihugu kugira ngo ico gihugu kikwakire kizaguha umugisha kugira ngo uzagere ku bikorwa by'ico gihugu tugafata umugisha wawe ngo nurangiza kufata ngo umugisha wa Kenya uheza abaganda ico gihe uzokwemerera se uzokwanga sinzi ko umuntu umvise rero nugera Uganda uzafata umugisha w'abaganda ukubize mu gihugu
ubutaka kugira ngo bukwakire, ubuyobozi bwabo bukwakire, nirangiza nawe Imana ubutaka iyo bukwemereye bukakwakira uzububonamo umugisha. Haleluya, haleluya. Impamvu mvuze gutyo, sinigeze niyubura mu ikanisa ryo kuko ari inshuti yanje. Nirubuye ahantu batangiye ikanisa, baratangiye gutya, n'abantu bari nkamwe neza gutya, niho nirubuye. Icyambere naraje tugura ikibanza cyambere, tukabiri kivite twakiguza umunsi umwe. Ndabeshe pastor, twaracishuye naco naraje, ubu naje Nairobi turangije. Haleluya. None ngo ngeri no hari ibikorwa nari ngomba gukora, none nirubuye muri ndi kanisa hari yahiye, niyo nzoza ntanga icyacumi. Kumurumva imirimo yanje yose yo muri Kenya niyo nzoza ndikorera, nigiye njose ngeze kuri buno butaka naho nzoza mbariza uko hano ukumva bwiza ukuri. Ejo kuva ngeze hano icyacumi cyose naragitanze kugeza none no munsi, sinzi ko munumvise, kandi amaturo yose nayatanze kugeza uyu munsi. Ariko ku ikanisa ryanje igituma ntaje hano niki nuko nanga ubuyayo, kuko naravuze ngo jewe nzaba kuri iriya kanisa nijyo ngomba kubaho. Haleluya, haleluya. None wewe tubaye inshuti kubera nkuru umugabo mwiza, pasiteri wanyu n'umugabo mwiza, n'umupasiteri mwiza, Imana ibahize umugisha. Ikindi shimiye abo twazanye, Nyangoga na mushiki wanje ahandi bahaguruke twazanye mbere, ni muhaguruke mwembi mbashimira imbere y'abantu, muhaguruke.